Bana berumirembe bukuli buyangu khobolera nde voter registration irange non officially niba uliyaho wali nishipande nushire kwihandikitsa nuyanze nohuchirira tsi bukuli shipande bandu baidako east buyangu butushi niba wa register kura yo irwanyi onyela khotse khokolokhanya ukhobere kura yo ibuluya ingo wibulwa kholere dikalokhana lenya khane mu area yoyo bandu be makhokho bandu be savane bandu beshibe shitoli wosi nende bonda nomuyanza nomuchirira buyangu butushi khande bobe no registeranga mwana mundu khobe kura witsorera khumanya nde khobe kura ne haki yoyo no khobe kura no bola voters card tawe khono yanza saino lokholomo makhore bandu bebonda registration etsirilanga ebonda primary nole ebonda saino ni bushuli nende kura tawe wanyola shipande nono wamalisa ukulu muri na shipande tsebonda primary saino labono nyola ngo labono registeranga manya mukhubi ikura kho henze labda khu register khonomba buleshina bo khu register khoba mukhubi ikura shinje khuranga ola bo yango bo khorobola bimuli bibo bumanyi banyala khokolle kasi ashindi sho khabere onyala khanda khobona nde buyango bo khosenjira embere obandu sabe kura niba uli register nya voter khandi shindi shilonda kho witsi khumanya manya voter onyala kho tete ya nomba onyala kho hensitsa sana bandu bobeta no chekole mu office niba khola ikasi tawe uli nende right yo khobulitsa kho niba uli mu kuyikura kho sindo bano uli buluye bosi sana panda ba idakho east ondanga isaino khu buhandiki botse kura botsiranga nole wa register wanyi ni wanya khobe kura like maybe rulai kolomani wanya register kura idakho east tia mu office ya kolomani ibe pande balaba office kura balaba khuchengeranga kura yoyo ubetsanga uwanya khobera nibo bola shipande tawe lomba buyango khande utsi mu office ubenende shipande u register ne mukhubuye kura no yanza no uchirira kole kura yoyo ubenayo 2022 bandu balaba khobaye kura walabono nyolanga yangu bukhobera mu wanya kura ipanje nende masasi koko ni risasi lyo lalero ne kura yo mwene kho no yanza no uchirira bandu bebonda bandu bekasabai khulona hore bandu ba clerks ba isile bonda sulu nombolanga bolengo dia ebonda primary henze registration itsirilayo mwedi khoma to 30 yani matoko 30 bandu balaba registranga khuniba uli Nairobi ya ushidende matoko shinubu yangu wala bono chendanga wala bono tsetsanga ingo uhandiketse kura yoyo at least obe khubando balla batsa kholere likalokhana muira yera ndi subira no khubugula tsekura bolebana khupanje bolebene 2022 khola khonenda at least libola yana khola khonende usemi niba shendishela bashirola wala henzanga bandu bebonda muri tsekura tsianga khonyela khola mono makhori at least khobe khonende liulitsana shichela khola khonende tsinamba mutsitso khomanya nde bwami obo uberanga mukura nobo le kura tawe ulitsa mundu useless shido khona ndishinshengela khonya bantawe khono yanza no hujirira kholo sign kholo makhore mbolanga agents ba clerk ba ABC bale bonda bakhamale bonda mukamba Tuesday balaba ikasabai bakharole ikasabai balaba ishanji awatsirisui khande bande biro yambe muipanganga balaba bitsanga lokhone Friday balaba muitambitsa nende goho alafu Saturday bandu bibole mbe muipanganga bandu ba IBC bitsanga khu register voters alafu Sunday balaba ishanji nende bonda bandu bemuliro balaba bandu ba IBC balaba bitsanga Jumatatu khonya khuba nende lineup kamili so that mundu abule khobola nde hajui anasajiliwa wapi ho sino banole ni banya khuchenge kura yoyo jubuna buyango bokhuchengera mu kura yoyo no yanza no uchirira henza ubukole kura wihandikitsa manya mukhubu ikura
go lo 2022 ga o bone boyangu bo go tšekola mundu o betsanga no lolande ala go golera ikasi muromo bosi basayanga isano go lomno magore mwami amwai nali sub chief nali chief wa igu location abolanga bepande betuha 200 beni mu ofisi yeye nibo mwana shipande no shiro konyola shipande shena shita no yanze tsia omwami ubukuri shipande shishenesho khube no handikitsanga manye mukhubu ikora pande bwe kolomani pande bwe idakho east mwami ngaira khandi umbolere bepande bili wewe mu ofisi kuniba wa handikitsa shipande bipande bene beitsa no yanza tsia ubukuri shipande shosho obe khobando balala batsa kholere kelo khana lye khane ibulo yosi haswa idakho east okhorolanga kumbukande yobukunu buyangu bumatokho 30 matokho tsa mahomika bakakonyene nikabwa buyangu bontu botsa khoba khotawe khono yanza no hocherera this is the right time yo go make a decision yoyo obukole ikura habondo manye ikura ene tsa khole rikelo khana ndwenyanga bana ba Nairobi ano basayanga no mocherera zekurete nyimo bukole ngo bwimirire kwa Nairobi bukhaletse fana president bonyene bondo bukhonya khabondo tawe chira shikhwenyi khonanya khole ambana la kumtandao ta khobole nani afanye kazi tawe nibe ikura yo Nairobi ata no Nairobi ya concentrate khomokhoba ka Nairobi khalomo khomokhoba ke ngota niba khokora yo ne yano se service yosi beno nyola hano banda khobera ikura ibuluya nebe ka khoba kholomo manga MC ona bana khola ikasi tawe umureba kare chira wa mokhobere ikura kwanya go tsoma no rumula bantu betse go go mutandao ni bishuli muntu registered wewe na tawe go bolanga isaino kanya we no jenga ikura yoyo ube no registra ngo go manye go bena dikalogana dianye gane dikalogana die katoto na kaloshera registration ya voters range officially go matogo 30 nole ni shipande nono amala isikolo mo wanyola shipande shosho tia obukole ekura yo mulwe balanga embulu tia obukole embulu balanga embulu isani digital isani voters card wa khabana yo bas khobe mundu nyala kholo muno mbando ube mundu nyala khodipeta zishu zyo mbando umanyende wenyashi nano wakhabukola embulu yoyo nano khobolaka voters card yoyo yanende nangwa so baluya banje bana beru bana bakhorola idakho wosi eshikokho eyo wosi irembe mubukulitse kura mubenende libola unyala khobola tsa koko noli nende kura yo makhono no bole kura makhono ibole khotsa manyobola ho kho banje be makho chibe sabane ishitoli ebonda irembe mwenza namuchira bukutse kura bole wene kwanya kristo dikalkhana le kholera go mubili mo ere ruinde nangwa kosi yakaka kala nyana khatsa e bokhola bokla tsekura go mweri kosi ne go koletse kura go haritse khola go boleranga hosi ha registered clerk ba bale beno go mo abo go ati amepitwa tawe tutaweka mikakati ambapo kila mtu ambaye anataka kujisajili kama mpiga kura katika maeneo yetu atakuwa na nafasi ya kujisajili na atakuwa na nafasi ya kufanya uamuzi wake wa busara katika kura. Kumbuka kwamba iwapo hautakuwa utajiandikisha kama mpiga kura, basi wewe hautakuwa na la kusema, utakuwa mtu yule ambaye hana usemi katika jamii. Kwa hivyo kwa kuwa na sauti lazima kwa hakika uwe na kura na uwe tayari kupiga kura. Kwa hivyo hivi leo tunapozungumza usajili wa upiga kura umeanza rasmi nchini Kenya. Hususan tutazungumzia maeneo ya Idakho Mashariki ambapo tunazungumzia Vonda, Mahoho, Ilirembe, Savane, Shive na Shitoli. Hizo area zote ambazo naamini ni area ambazo tutakuwa tunawakilishwa vizuri sana wakati tutakapofika. Kwa hivyo iwapo unatoka katika haya maeneo, basi ni fursa yako uchukue kura, jiandikishe katika maeneo haya ili tuweze kuwa uongozi ambao utakuwa busara zaidi. Kwa hivyo mimi nawaomba kwa heshima na taadhima kuu kwamba muweze kujisajili kama wapiga kura. Wakati tutapofika kuja pia tuzungumze moja kwa moja, tujue ni wapi tunaweka kura yetu. Muromo na wana beru Yesaya balende Yesaya batsekolo awa hebu
ababulamu abahebucheri manye ikura yene lumwa khabukula mukholera shena khwakane khandi mukamba khulaba khwitsitsa abandu isana khula mulimo gore bana beru bandu bali bonda nole webonda tiebonda ubukule ikura yoyo mukamba balaba ekasabai bandu bekasabai MCA wanje sana rola ekasabai nono ndilisubira panje bandu bebe khole batsa khubukula tsikura kasabe yena so that khobe nende tsinamba tsende tsikhonyela khubagena khandi nondrishe bargaining time promo no khomulitsi Joakim narola ishibeye no isabane abalanga wene bipanje bale sana benya abantu ba register tsekoro kabe kare bana beru kwa kana khandi nyanga ende